Folk, ne prekiniti takoj videa, všeč ti bo, ker gre za dober namen. Pazi zdaj. Kaj imamo klele? Tole je en vintage kolo, ki je še vedno nov, ki ga je moj foter vozil mogoče 10-krat. Še to ne, z mano sva se imela na teh izletih ful dobro. Ne gre k enemu, ki si ga zasluži, pa ne z njim še naprej uživati, da ne bo v kleti sam stal. Pa vsa tale oprema? Tudi vsa oprema. Čelada, jersey, zaplat, trojli, hlače, body armor, šitniki od Foxa, tole od Azonika. A ja, da ne bo kdo kaj rekel, papir, račun, garancija od bajka. To je to, dobrodelna nota, najjači dizajner Jaka Verbič, pa moja malenkost, se greva to, da podariva vse to, kar ste zdaj videli, nekomu, ki se tega ne more privoščiti, tako da prijavite se, upišite se zgodbo svojo na kristjan.vibek@gmail.com, dava vam en mesec in potem... Bo venga zbrala, pa naj fura z veseljem, ne? Respekta ste. Malo je takih, prijavite se, šerite, imamo to.